Hello लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय आङो दुगैनो नागिरदों आरोना जे बै दुगैनाय सिगांग्रो आरोना नोंथांमोनखौ मोनसे आपडेट होनो सानबाय बे आपडेटखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय निउस ससियेल मिडियायाव जे हेमन्त बिश्व शर्मा जे मामाया जे मा फोरमायदों जे फैबाय थानाय इलेक्शनाव गतिके बिटिसिआव जे बिथांमोना जे गेलेगोन होननानै बा बिथांमोननि जायनाखि बिजेपि सरकार जे बिजेपिनि जे टिकेट होगोन होननानै जे बिथाङा फोरमायदों आरो बेनिखायनो जे जोंनि जायनाखि UPPL सरकार आरो बिथिं BPF जे थांनाय बाराव जे जायनाखि 2020आव जे बिजेपिया 9टा केन्डिडेट देरहानायमोन आरो बेजों लोगोसे जे UPPLआ 12टा केन्डिडेट देरहानायमोन आरो बेजों लोगोसे BPFआ 18टा केन्डिडेट देरहानायमोन जे बे फैबाय थानायाव जे बिटिसिआव जे हेमन्त मामाया माने बिथांमोननिबो माने टिकेट माने बिजेपिखौ टिकेट होगोन होननानै जे बिथाङा फोरमायदों जे बिथांमोना माने बिथाङा जे मा सिस्टेमनि खालामनो हागौ जे जानाखि जोंनि बर'फोर दङ जे बर'फोरखौ माने केन्डिडेट थिखांनो हागौ जे बिथांमोना जुदि पुरा बिजेपिआनो जुदि बिटिसिआव जुदि जायोब्ला अब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मा जागोन ना बेनिखायनो जे आं सानो जे UPPL आरो BPF जे नोंथांमोना जे मोननै दलाबो माने लोगो नांनानै जे बर' रायजोखौ जाहाथे मोजाङै थानो थाखाय बा मोजां लाखिनो थाखाय जे नोंथांमोना जे मोननैबो माने ज' जानानै जाहाथे गेलेयो बेखौ सानो आरोना जे बिथांमोना जुदि बेबायदि जुदि जोंनि बर' सुबुंखौनो जुदि बिथाङा केन्डिडेट बा टिकेट होनो हागौ अब्ला जों बैथिंसे होगोन ना बैथिंसे होगोन बेबायदि जानो हागौ बेनिखायनो जे मोननै दलआबो जे लोगो नांनानै जाहाथे गेलेयो होननानै आं मिजिंथिदों आरोना जे बुंनायाव जे माबाफोर जुदि आंहा गेना गोरोन्थि जादोंब्ला जे रायजो राजानिफ्राय आङो निमाहा बिदों जेथिं हाथाय रज'दों आरोना नै दिनै एसे बारा फुलिदों बिथिं समान बिथिं बिराद सादों आरोना जे आंबो न'आव थांगासिनो आरोना जे आगष्टनि 12 तारिखआव जे न'आव थांगासिनो दङ जे फ्लाइटजों थांगोन न'आव मोनहैगोन आरोना 12 तारिख खालि আৰু BTCৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো BTCত যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো এইবাৰো BTCত আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আমাৰ পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদত মিত্ৰতা আমি নকৰো নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি যি কৰিব লাগে আমি কৰিম BTCৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে আজিৰ পৰাই সংগঠনৰ বাবে আৰম্ভ কৰক কিন্তু এটা আৰু BTCৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো BTCত যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো এইবাৰো BTCত আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আমাৰ পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদত মিত্ৰতা আমি নকৰো নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি যি কৰিব লাগে আমি কৰিম BTCৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে আজিৰ পৰাই সংগঠনৰ বাবে আৰম্ভ কৰক কিন্তু এটা আৰু BTCৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো BTCত যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো এইবাৰো BTCত আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আমাৰ পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদত মিত্ৰতা আমি নকৰো নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি যি কৰিব লাগে আমি কৰিম BTCৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে আজিৰ পৰাই সংগঠনৰ বাবে আৰম্ভ কৰক কিন্তু এটা আৰু BTCৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো BTCত যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো এইবাৰো BTCত আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আমাৰ পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদত মিত্ৰতা আমি নকৰো নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি যি কৰিব লাগে আমি কৰিম BTCৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে আজিৰ পৰাই সংগঠনৰ বাবে আৰম্ভ কৰক কিন্তু এটা